Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kaseng henyo trip Achik National Movement Maukerwat Circle hapo ke Jingilam jong usamla Lambok Star Marwen but u General Secretary uba Rishan Swkh Lingdo haka khat saw tarik ubna yayong arhajar arpuway kilalaj ban yekendu yu District Transport Officer jong ke Southwest Khasi Hills District ban Kyrpad yu ba on ai de ke kenja Jinghikai shiki Nongñiah kali ki ba hap hapo ke ni ke district Knang bakin dup sngoto kambha yaki kendon ki ay nya kali namar bakum baka pamenta ki babon ni Nongñiah kali kim tip satya yaki an ki kendon jong ke sorkar namar ba karukomnya kali ka jongki bonsin ka julong da ka bashunya akhlem akor yaka kali bat hakaba kimburom hiru wat yaki anya kali balabo da ka sorkar kena kalian jengi ka seng SNM Maukerwat Circle ni dap da ka jingi so komen ke bakraw na kamta bani ya ban kenduk ia isar BTO jengi jongka Southwest Khasi Hills District niwan kenduk halo kenong rim na kamta ban ai awareness program na kamta ki Nongñiah kali kintu bat kali kamai bat ki kali private namar ba kum kajing yoi bat kajing komplain na ki pajba na kapor ba ki pajba kim singa hap ya ki Nongñiah kali namar ba pada kidon haki jaka pajba ki penhe ki sau sistem ki jongki kat kabakimon bat hakaju kapor ru haki jaka pajba ru ki nya step hai kali bat hakaju kapor ru na kaleng jengi ni tentu ya DTO ba udai ban ya ai ya kena ka orang ram na kenta ka jongki kena makiru kitip ya kita ki anji kanun jong ka transport department na kenta ka jing hajing nyat ka jongki de kene kalong ka jing sesok aduh kata nak kenta ka jing nak ka imlang salang ka jingi bat hantam ni pajba hi bro kawai dingi kermen scam ka jing trelang jingi ki pajba berengkat bat UDPO kan long ka jing sesok ka kau nak kenta ka dongkat